ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки соли бароишуш 1998 соле ки бензини холия умуман газ надорад. авбиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин бадрон. кондитсионер дорад, кор мекунад, ҳуҷҷатош то моҳи феврал мегад, ду дари пеш электропакет, ҳама ҷош мегад чихол зудаги мошин як даст бадрон ки хелай дасти як одам дай. мошин мегад бениҳоят тоза, 4та дискаҳои рамашка, 4та балони 80% дорад. кондитсионер ҳуҷҷат ҳамаш кор мекунад, ҳама ҷош полни ход ҳама чихол задагӣ мошин нава мега беҳтарин состояние. хоб фурӯхтан мешавад бо нархи 45000 сомонӣ, боз арзон, муомилаи хубам дорад. мошин дар шаҳри ваҳдат айни ҳол қарор дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст, WhatsApp пайваст доранд. кадоми то мехара мега срочно сум дар кора бо арзонтар, када метия мега марамат, рақамҳошон дар пони видео аст, метавонед ки тамос гирифта бештари маълумотша фаҳмед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка элегант, соли бароишуш 1994 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дора бадрон. авбиё мотораш 2 литра, коробкаш автомат, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4 электропакет, 4 дискаҳои аз худаш, 4 балонои нав, салон тоза, то моҳи январ мега ҳуҷҷат дора бадрон. мошин мегад бениҳоят тоза аст, бе ягон расход, бе ягон камудӣ, гарантишкати мегад биёд мошина аз пеш бинем бо яъне ки маъқул мекунем. мошин дар ноҳияи Конибодом айни ҳол нархаш 44000 сомон ки бадрон, боз арзон, муомилаам дорад дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо ки ҳам хел мошини берасход ки маъқул аст, марамат тамос кунед мегад мошин мегад ҳама ҷо сорат гирифтаги аст, ягон ҷо задагӣ пусидаги калҷала неста мегад. состояние мошин нахаду мошин мега тоза гашта. бисёри бад гап намезанед бадрон, марамат тамос гирен, аниқтар маълумотша гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш, соли бароишуш 2000 соле ки судишвориш дизеле. авбиё мотораш 2 литра, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат мега 1 сола кадаги аст, нава мега 4 диска, 4 балони 80%, мошин мега нахаду дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин мега хуба, яъне ки мегири ҳай мекунӣ, корта пеше барӣ. хоб мошин дар шаҳри Хуҷанди Бӯстони айни ҳол қарор дорад. нархаш 28000 сомон ки боз арзон, муомилаам дорад дар назди капоти мошин. баъдроне ки аз территорияи Хуҷанд ҳам хел мошин сироф карда буданд, Hyundai Starex маърамат барои шумо вариантҳои хуб. шумо ҳам агар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки набошад барои реклама кардан, метавонед ки сурат ва маълумотша рой кунед. мо инам хе фурӯш да эълон да мемонем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra A аст ки соли бароишуш 1990 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега як ҳафта пеш мега ҳуҷҷат карда, мега як сола ҳуҷҷат дорад. аккумулятори пачка, 4 диска, 4 балонои средни бадрон ки сода дар ҳолати кория. аккумулятор ҳуҷҷат мегад нав катаги. мошин мега срочно фурӯхтан мешавад бо нархи 14500 сомонӣ, боз арзона мешавад, яъне ки дар назди капоти мошин арзонтар кадам метия мега срочно сум дар кора, тоқа вариантҳои сум алиш палиш намешавад бадрон. аз шумо хоҳиш кардем лайк бепула даряк надорем ҷиқен ва ҳамин силкаи навори моро падилса кунем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан хай сураташ камтара хира омадаги, яъне ки мошин мегад веҳа тоза ҳай. соли бароишуш бадрон 1996 соле ки бензини холия мега соҳибшон
яъне ки ҳамин хел маълумот дорад. 96 сол седан бензини холӣ. Абиё мотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 4 та балонҳои средни, 4 та калпақҳои раднои краска мехелия мегӯяд. Мошин мега нахаду дар ҳолати корӣ қарор дорад. خب ماشین 29000 сомонӣ нақш ки бо арзона мекине мега савдо ҳам дора дар назди капоти мошин беҳуда мега нороҳат накана кадоме ки мошин харай бияд мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ аз пеш бина мега ба хай ягончи муомила мекунем баъдурон ба кадоме то ки ам хай 96 сол седан ки лозим бошад марамат тамос гирен маълумоти аниқша гирен. ماشین فروشی از بادران واز 21 هسته که سالی برایشش 2004 ساله که بنزینی خالی است. آبی موتورش 1.6 لیتر کاروکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. رادنوی کراسکا 4 دیسکا 4 بالون 60% ماشین نخدو است. نرخش 16000 سومونه باز یگانچه معامله میکنه میگه بسیاری بعد کم ترک. نکی همه برادر گفته که التماس بهوده زنگ نزنید برادر ایران ما از پیش خودمون نمیگه برای فهمیده گیرن یعنی که چیزی که همون فروشنده که مثال همون خیلی گفتگی هست ما همون رو به شما پیشنهاد کنیم فقط کنکرت نه آدمانی میخریدگی آدمی کارگر هست برای ناراحت نکنه کدامی که میخرد ماشین در تریتوری شهر دوشنبه بیاد از پیش بیند کمتر یگانچه معامله میکنه بسیاری بد نه 16000 سومانی در شهر دوشنبه قرار دارد مرامت تماس گیرین شما اگر هم خالی ماشین فروشی ماشین بارکش خانه زمین کوارتیر تکنیکا چیزی که نباشه برای فروختن معلومات های پورا صورت های اورجینال شد نمره ایبو واتساپ رای کنین یا که تماس کنین ما البته این نمیخه رکامه میکنه. ماشین فروشی نوبتی سربادران واز 2109 هسته که ماشین молодежный советский соли бароишуш 1995 сола мега соҳибшон бензини холия мега судишвориш мегад абиё мадораш 1.6 литр коробка механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега мотор коробка ходовой 100% мега 4 балонои пачка аккумулятори пачка салон 014 мега кадаги мега бисёрша یعنی که 014 کده میگه صاحبشون حجت های ماشین میگن که بورچیدگی است ماشین میگه نخدو موتور کاروبکا خدوای 100% بالو 94 دیسک های خودش رادنوی کراسکا بردون یعنی که بسیار ما برای گپ میزنیم که شما داشته بفهمونید بعد چی معلوماتی ما داده یعنی که بعضی تو نمیفهمن که بسیاری بعد گپ میزنین ما معلومات فهمونیم که شما وقتتون نگیرین اول انیکرین بعد زنگ زنین شما ماشین نرخش 10500 سومونه بردون که با سودا هم میشود در شهر دوشنبه قرار دارد مرامت تماس گیرید. ماشین فروشی نوبتی سربادرو مرسدس بنز سی کلاس که سیچکا سالی برایشش 1995 سالی که نمخالی سویتی سفید است. سودیشورش میگد دیزل برادران. آبیو موتورش 2 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالون میگه نواسته 4 تا دیسک های خودش رادنوی کراسکا سفید ماشین میگه نخدا ماشین بیو از پیش بین میگه در اون بیروش میگه ماشین نخدا است سوزه میگه با سودا میکنه میگه که ماشین به همون نرخش اوزی اردون برادران توقع وریانت های سوم میگه 28000 سومانی نرخش با سودا هم داره در نزد کاپوت ماشین در شهر دوشنبه پایتخت قرار دارد و کدام تو که معقول است خیلی سیچکا دیزل برادران عزیز سویت سفید نمرش ترانزیت مرامت رقمشون موندگی است میتونید که معلومات پروش از صاحبشون گیرین از شما خواهش برادران که بازم اگر تکرار شود لایک به پول گذارین و امی سیلکشا پادلسا کنین. ماشین فروشی نوبتی سربادران اوپل استرا اف است که در کوزوفی کاروان سالی برایشش 1998 سال میگه صاحب شون بنزین گاز میگه هر دش کار میکنن ابیو موتورش 1.6 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکای حالتی ماشین میگه بهترین است 4 تا بالونای پاچکا میگه 4 تا کالپاکای خودش کانسنر میگه دارد الکترا پاکت ماشین میگه 100% بهترین ساختنی نرخ ماشین 32000 سومونی که باز ارزان معامله میکنه میگه وریانت های الیشی هم دارد برادران باگم اوپل استرا جی باشه باگ استرا جی باشه کاروانش کتی همه خیلی بالایش پول میتونه میگه الیش میکنیم ماشین کانسنر الکترا پاکت 4 بالون نه همش کار میکنه این ماشینی که دیده استین 32000 سومونی نرخش که 98 سال باز ارزان هم میکنه کدامی که سوم کتی میخرد رقمشون در پایین ویدیو هست مرامت تماس گیرین.
ماشین فروشی نوبتی است بادران با تگ است اوپل خچبک است که سال برای 1993 سال میگه صاحب شما که بنزین گاز هردش کار میکند. آبیا موتورش یک 6 لیتری پراستوی کاروبکاش مکانیکای موشی میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالون 70 فوزه 4 تا دیسک رادنوی کراسکا سفید لیوک داره کار میکند مایکروفون سلام شما توزای موشی میگه نخدوای 93 سال موشن کرانگی 96 97 همه خیر کداگان بردرون سلام توزای چی خولای ارگینال همش 100%. ماشین در شهر وحدت این حال قرار دارد. نرخش 22500 سومونی است. ماشین بیو بین از پیش بگم دیدنش میگه به پول است. بیو ماشین از پیش بین یعنی که با سودا هم میکنیم. فقط خواهش دارم که آدمانی خریدار یا که آدمایی که مثلا میخرن مثلا وقتی مرام نروا بیان از پیش بینن اول بعد معامله میکنیم. خیلی بردار دستم ماشین چه خیلی در صورت اینم خیلی میگه صاحب شون مرامت خیلی کدوم تا معقول بود تماس گیرین پورا معلومات چه گیرین چه کنین لایک فراموش نکنین. فقط ماشین فروشی نوبتی است بادران مرسدس کامپرس راستایی که سال برای 2003 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبیا موتورش 2.4 لیتر گفتگاه صاحبشون کاروبکاش اتوماتیکی 4 تا بالون نو 4 دیسکا کانسنر الکترا پاکت رادنو کراسکام خی متالیکا سربریست هم خیلی باد سالونش هم توزای حالت ماشین میگه بهترین است. خب ماشین میگه سروش نفروخته میشد با نرخ 43000 سومونی باز ارزان میکنه میگه ماشین میگه به نهایت 100% میگه میگیری فقط های میکنی. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه یعنی که پایتخت قرار دارد. با کدوم شما که معقول است مرامت تماس گیرین. شما داشته باشین هم خیلی ماشین رکلام مثل خانه زمین کوارتیرا سرعت معلومات تماشا روی کنیم مونم خیلی اعلان دا رکلام دا میگذاریم. برادران عزیز چی ماشینی که با شما اگر لازم باشد در کامنتر نویسین کدام سال چه مارکا ما البته کوفته با شما پیشکش میکنیم فقط شما کامنتر صبر کنید. ماشین فروشی نوبتی است برادران اوپل زافیر است که سال برای 2000 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. گازی ایورا 4 داره برادران صاحبش میگه. آبیا موتورش یک 8 لیتری پراستوی کاروبکاش مکانیکای موشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد. موتوری موشین میگه نو کداگی میگه موتوری واگونی است. 4 تا بالون نو است برادران یعنی که 60 70 قریب نو است میگه سلام شام توزای موشین نخدو موشین میگه 100% سروش نه سوندر کنه با نرخ ارزان میفروشه. اینم خیلی رادنو کراسکا خیلی کابوتا که برادر خیلی خیلی که دیدستیم. نرخ ماشین میگه 37000 سومونی با ارزان تر کدا میتیه میگه ماشین بین از پیش درون بیرون شب اول بینی میگه با سودا میگه نمروش ترانزیت توقع وارنت سوم میگه یعنی که وارنت علیشا گفتگی نیستن. خب ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد نرخش 37000 سومونی. با کدام شما که معقول است مرامت رقمش موندگی است میتونید که تماس گرفته بیشتر معلومات پروشه گیرین که 237000 سومونی نرخ خوب است قیمت هم نیست. میتونید که شما اگر خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خانه زمین کوارتیرا سرعت و معلومات چرای کنیم مونم خیلی فروش دا میگذاریم. این بود 12 ماشین فروش. دوستان عزیز تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما.